Kashmir pada Rabu 7 Mei 2025. Mengutip Indian Express, serangan India ke Pakistan ini terjadi 2 minggu setelah serangan Pahalgam yang menewaskan 26 orang. Kementerian Pertahanan India mengatakan serangan di wilayah Pakistan, Jammu dan Kashmir ini menandai dimulainya operasi Sindoor. Beberapa waktu lalu, Angkatan Bersenjata India meluncurkan operasi Sindoor, ungkap Kementerian Pertahanan India. Secara keseluruhan, 9 situs telah diserang, lanjut pernyataan tersebut. Menurut kementerian itu, India tidak menyerang fasilitas militer Pakistan. India, lanjut pernyataan tersebut, telah menunjukkan pengendalian diri yang cukup besar dalam memilih target dan metode penyelesaian. अगर उन्हें 4 की याद करेंगे, तेरा मस्ती खाली के वाली भाई। देखना हम कैसे अभी वहाँ से अभी वीडियो कैच होगी। Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.